duno tali chuong ko di rado dien di peno da ngadu da tiech tali je chuong korwa ko de jikab go bomo pel ngadu ubir ka ngadda ke chu ngadu gur tali rawo to gore je biaga da ngadu tramo dongo chuong ko da tiech ko goro banga kamite mi guje te di utun bo te mi yera ka society bo te ga chuong ko da lat kemite mi guje te ga di utun da lat ni je ga raj tele chuong ko da nak da ji kab go bom pel ngadu tele janam goro bi angai gu alaen cha ti ji miti ka longa di ngulel di christian di ka lel di tele mi de mi lel ka apart from de ko te ka agreement shinta ma lo kundu di alan te ga gambel mi en kwar gambel ene lo ko da te ga lo da ngade da te ga kap mu pur be yik participate kalet community ka community development no mo a lot ba yik condition ka lo ko da te ga mabalat shi du na bia pal bank lo kundu di ala jalla pin bank ten wa gad wi den yartin propineten kon tang gen goro gwir ngot chang chalari chi kuma interfere ka religious affairs ke cha wo chi religious ba interfere ka government affairs ala re wotini tega to go breed within the community mi changa ku mbota ga mi jam la community ma de jilo ko de la na me cha gwa liuna committee mi jam la jilo ko de ku mbe je ko ajen community ko ala serve kan both side na mo lede therefore an ken ye force woje la dundu no goro jinran bu tongaj ken mala de jene ala yen wora dio je no wal me de kon no telekon christianity kan ben ko kon non ling li de no de ken kon jogo no ni che no ngo no de ken kon jogo na no ni nei jekan kon yen koroga ciandan ngay kon yal ci la mal nen to ngwana ki ca ko ngajin tamme ci ku jiran ko mu wal namo gwaje ka ngwana to ngwan ka je chana no long mi se ling to din roy ke ci bra la ca ko ngaj ci ku je ko no won ka dor nu wara ngaje ko no won ko ne di ci ganne ka ni ci ne di ngayo chu kul chu dom ko kon ci kon oy chu kol chu dom ci kon bu to go ci bible te ko kon won bad ko cha kon ju chu ador tie te mi ju ju christian no re na ne chu kol chu dom te ga kon wala ka natural laws da ga ka ji ko jenen cha lar kon no chu bible chu tie faith lo no chu dor tie te le mangé tin wal te mangé tin chu dor tie jen lot faith lajin ngadi ka ngam dit ko faith men te ga daga yene believe o ngam bumbu mu dit mi chang tel evidence mi nyudu jiwo ne me yeto wa chu teji ngane je bang no goro ba la riel chala re gonde to wan en kon ka natural laws kan kling lin ki kan kon je tu nano ro wi char ni na wi char tu ngudi ke chiang len ko ngod ten kon en cha chole ngadi actually 10 commandment ka natural laws to go kono won metele ga human being da chingala lay but cha kon bi jogo in nen ga ka Moses chana kerne ya ko nen kono ka Moses ko cha kon jogo di chu bible chu yete na mo de jo ngai kon kono won ci kon ko do ngai kono ne te ga bible mi cha no ngi Israel na mo goro de la rego an jane man do dien jane ala mo goro de larie an malada no tok a ngaike kon dial mi jiram mi cha christian goro to christian cha ka ga mi shala faith go tele to mo do mo goro ku jimi
kana mo chaler yu mon te kana alaran human being naturally ci ko de chakala wodi explorer tere jene gan mutono payda la tentaron it laka kabe man mi je pit mi je jal to na mala be ngokap la ko kan ngok tenaka jentan ci ko de changran ran chako ran explorer ngede che jago be men te kay environment te tin area te tin be ngaj be gor be ngaj che jene phase no ci ko ran chako no ti di jabo changa gad moton mo mong yen mi jabun kudu gad mi chiro ngai na ya ti ga tungwan don de jip ti je ne ma ngulo do mo piu ma gati charo e kan yal mo boye mo kan yal ma tedi mo me don te ramishi mun mo kan gad odi mi ci ko de la ngore je be ngaji mu weyo be jip ti ji ram te tin ti wi mo no won be jona ma ngulo do mo ne ma ngulele mo changa moton to roj la ka le de ji which could the jagadi aram explorer naturally human being explorer naturally the reality science ko create ni ko ngunu re ndala jalen o human being to ko the chakala explorer goro bo ngaj bada wa chije re gane ka bible menongo problem ne kanti la a simple ngadi de kam ni je la my own observation and chagwi chejan number 1 jindi ti ala ka Genesis tuk chakawa wa ngai ngwane e je nong der de ka mi je kan mo gwa ngai ran ka je nong der de ngai ngwane de der ku nong di man nongo wona ne nyodo je na bible ci gorko goro ne to goro bina control ti ci kana goro bro ngaj ki ci kana goro bi mi dong mi di ngaj ko kuite ko du bi ngaj cha we charan la die ka ko kuje ngwak cha ka morontation cha joge jendi alli cham ga chumi ke jam ya gomo ti shaitan bin yaran bin ti di kusin bo wara mu kuin ngak de ka mi je kana mo gwa ko o na mo ye mi je ga di ko je le linga di la go cha wona me jam mi je kana me jam mo gwa ko je le linga di okay ti shaitan bin yaran bi jogu jin ay jogu de ka Genesis ka Genesis choka dok bet kel wona ka jendaro wi do ngwan de yikwen cha tieji chai jogi de kut te weju kudu cham me jendi al palni jam tre ka mo cha ga jogi kullo no bi apar ge je kullo no bi apar ge bi ngwa ngaje bi chine ge je lom wa me shiran me je jab cham ci kutben me je bre ka mo kiran mi je kiran jab cham me je kiran jab cham ca lo jok ca woka ne ke dang jok bi o je ka verse 22 Kajan chapter 3 ka verse 22 ne ga dang ne bo ne ga dang jok ne ko je number yen sinta man ko de ko la ro ko ci ko ke lan ko de bible ko kutu wan ko mindu no tuk de chakran ja wo chan let's create man in our own image chana ran chak ke chedan la le ke la wan ke chana ran chak ke chedan muluno wan ke me nyogo benno ke jen verse 22 chana bin jogo kiran ja cham cha de ka mu gwa ka mi je ngaj e chek chen karam kel ko kon miti ga bible ko ne muluno di ko cheriet shaitan cha proof cheriet shaitan cha proof ko shaitan lar ko lugo be che bi yen che je bu widuro de lep bi yen che je je logo bi apar je me ji kudran wuje go che dor cham che jat cham che luin kane ga de changai to che ko bi jogo shiran jat cham shiran ngonga che chen ko kon ko ane je ka Genesis shogo dok bet kel wona ga jendar wudu ngwan ena bin jogo
ra ni je jar cham je chene ga ram kel ko kon ne ga do bo kwaje ke donga yin Christian nga je don biaw lare Holy Spirit ngu ko jen ro jen nga je no men chanen ko social media but che lare che chene ga ram kel ko kon which means that ke independent bodies ti me de galwa te de ram YouTube de mi gudi ala wujul mor wi shala de ram te la independent ke independent body je chene ga ram kel ko kon which mean kane ti independent la ku ngwan ke which mean che woje chene ga ram kel ko kon che ngwa nga yaran muluno di me la chitane che ben sakanu yabna approve me la chitane jangwa ti step dongu che wo ko che ngwa nga chwana le jakodi be mit ka jiate ko modora ko changwa nga chiran kana chak teni la na ling ne ngi ka media ne ira ni cha chakala dora wala wo che benduer talaje ran chage la believe simen ja wo ko do mu yo cham believe chi oi believe ko gwa ba shi la tana da la gor be kan bible ja make sense oi bi la de ne la no ru ni believe ka le andora shi o brano wang ka chi jen ko kana chak no wal la ne ram dorar chage la waran mi bitega limit pekteka chejan gomo chukan wo a jien je kaka jap cha moy ka dor mo ganga jap teka imagine ko bible ga charan pen ngay ngwane shaitan chu bu jogo ko da prove je ngwada men ja ngay chiran ngwa ngay chu ngu nyoko lel chu ran nyoko pen ja teka je wa ci limit ga jatte ran joira second to that tina wenyo go jien ko korgot cha wej mishala babel cha wulat tega tawor mi watat ko ten mi ja watat de mo ya wo chanoro tat tawor me go kwishot ka dan atat ko wan etam ne unian gwa mo ci ko site mi tat kane ci kod ben pinya wa ci kod ben pinya jaka Genesis shoko wel kel bet kel wo bangwan ta wo ci kod ben pinya ko ba malat ga be nen men ce benen ca lo jok ca lo ka neke te la roje ke che ka wujogo yena wana pin ban tukien wo confuse kane de pindi ko onta mani plan mo kana walet chigo be fail big succeed wana ban tukien confuse ban ga daga pin look icha wo tag ka tower mo won yala won heaven ken Christian kele mit tij bon en ka tower babele dan ne wai lokude merkude kame tele te garoko ne to wona ke spezo karin al mala jel ke ko gwanu bar long mi chumni nyal tom chewni ko de dan ne mer tower babel tele ramishi mit tij no mi ci wuti je Christiani te to jin antichrist jin whatsoever because mo ne bay kudbo ko jen logic dum Christian ben tu bun confuse na daga pin ke wo ke ci rodin unite mu te to ken bi ka daga pin look ganter nga in a meaningful sense in a sense tel do ba dong me da le jang ne je ko ci ga de pin daga jaw ko kel ci lok no yi jeni ci ga bete kel wo ga te kel bi ka plan dien ba succeed ci na daga pin how could the mula nguge human being la trade chepin ngay ngwan chepin jatega chep nyaw pin wada ching daro de unite anyo gwame kana bu nyaw jung ne Revelation chapter 22 verse 18 woka 19 awa mu wi kel wo ko bible me muyu kelo ngo ko bible me ala baji kamrar ka jate ka kante ke ko larno ke muyu do matin baji marig dial de baga mat jodu
how no more a threat to the mutual free will in a logical sense. Free will jane jo gimu wi doru ngokten ci kante ga beje kamu doru matin bay marik dial. This is forceful. Enyok chanyo walar ka John Chogo diok bed well badek waka John Chogo well diok bed well badek. Awam keni Jesus ngat chaji kurun condemn. Tene la we Jesus a free gift kam jaran bang. Makam ji bang muku yen definition de makam ji bang with that condition. Tiran muj bi chedi jogo kam nyanama in return. Kam ni ji bang tell a condition. But Jesus come the condition. Wamichi ngat chaji condemn. La tidi believe eternally. A threat. Chama jing ni na mungkula free gift no no. How it is a free gift? How do you define it? A free gift it. Mukwa threat gaje mishi bungat. Therefore, charge condemn. Mando dia na wa face. A faith. Further wa definition that Lord no ngat mental evidence. Awa jen ba na ken ge jam on faith. Ko ngad mi tel evidence. Ala wish me tell a tong mugori. Me jin Christian. You don't need truth. Tell a tom mugori. Talk do no faith, kura. Faith again by you can get jamo. Tell a madon. Jaka Ephesians chapter 2, verse 8 and work 9. Wa me we take a dirt. Therefore, ngani ja bang and war chancha gujite mi di utin ngani je. The roda will let our question it. They do question why we should do bomb a tetano. Tidi ala mukwa na force ke jemo. Ko chang mala wate mi shal free will. Tele free will ko jini mi we ko look bu wa ngurun finally. Chita kwa comme example yeni de gujite that way dan me dan la tuoga no mi cha gar wurka mi di nak ke an wut mi cha nak rein wara mi dan la ja la re cha gada ko wech di no wech chang naka gada bank nyet la re cha gada cha ko wech di no wech ka ko da ta bible ke evil che crede jen che to go jen point en ko bible ka che to go jen che yoran wi mon me che yoran wi mono chiran me safar ga jen me che ngaji karana lon ko jandel che ngulel chiran benak ene yumaras ke lu jen na ka nyoy ke lu jen na ka nyoy ke lu me ci gwa tok che pele wut kel ji gwal wut ga kel garwade ken jo palto ko bi wi mo lo kwai mi ji gwal wut no mo lo kwai ci go ngwan ci go lo pit ko te gane ri to ci ru kamrar te we di ni shwale ji so do man go mura ko ga nyon ne kan yal ma gat man finally ko ben ka gade mi ci aliw ci jinata how it makes sense to you ram ci aliw ko ben ka gade ngay je ci biliw ko ben ka gade mi nga je ci biliw ina bi jo gade yana cha kam ye ba ne ko kwid wer kun ka ngay je ci aliw ngade how does it make sense gade ci aliw ngay je no matter at the end of the day bro yigge be wuje lit ke be wuje gwa ci latunu ngay je how is it not to frank a kang chwe dunde che nek chwe je ko kor ni dang diop like chwe di dun je chwe dun tang
chwe duna nangwa nang etene na jogo cha gada ne ko kwidu gada muken liu icha ne ko kwidun ante marami chi ngat ka chi ngat kono gada kel ba wang te ma me ala ka be wang rami mi jen to problem jeno kana jogo chak human being kana jogo chak shaitan kana jogo chaku jen chak mo de ala finally jo gad mu nga je challiu ci jine ta mi la di landit bi yor ji pini bi la ci loin ge piu ngi je landit cha loin piu how is it make sense yo na u jogo e gadda cha ne go kwidwero kun ka kan gadda liu mo te ci yana ngat ka ci yana ka ci yan ka ci yana ngat ko gadda kel ba ya wang arno mo ci kulo mi da gwan ngane da te cha tie kun mu ko ador mo naka men ma gat palnete la verge ko robia kanala men kun woto te dial ton naka da te cha question jen lu do ne cha woy ci ran ngade le you are against ngade Christianity ki against Christ you are anti Christ dere ya tie ko the nang na the didon therefore according to my own logic ci ko goro gore rammi colonies yande la story Bible a fiction ka different messages teacher ko collect ko Roman Empire medan goro bu wi more white ke kuma kel yapi ke bu goro na be loko kel be nyo yapi nyoko tine tiju kundu to wanted medan to convince goro be institutionalized be jago by institution mu goro be institution be form gore law you need book mo be jikula guide la guide law ko wargane to kon dial ko kulo gor store dial ko organize ko gor ken kula Bible the first institution de yag pin medan Christianity ba formal mala organization me very formal ke lo ko de yede pin ken nyam Orthodox Church kana Catholic that is the secret right now ji Catholic to me ci kana gor ba Bible ngi rami sha bod loko but yena ngi even Orthodox Church bo they know ni rami shalon na ran loko changi na ran ka bong na kien wan bong na kien men chala King James Version kana America standard ko wono kon ke 66 Canadian chako benitit di imagine no more problem ko deran cholo property shintama de galwak dang de ko lare nial is a property to galwak de ko lar no god ko de gadu kel cholo property yogo jisro le be jankun be pe kunu no ngwado dien biga yebla de ka aka biga pe kunu wana karkan gan kun what I believe o jin ramange do ne icha mun sinta man ken Christian wan nge kenete mun kana night mi cha kam je Israel aka ko do ni gen ken Israel ko la kamuran ci roy karamun kula gon mo no ko mun le tup ko jine ngadu mo gon do di jo nga ca mundu ja kam nga ken roy ken kana night ken ji kana night la ji plastic fe jo ngi Israel ca mundun kam ji kana night ramange do icha mun to bokop akan roy ka wan mon icha kamne jara man ci roy ko mu lo kan ramo men mu na runda kamran mun ci ngani charun gad kene ji ken ji plastin ko ko ci lare charam bi ti ka der gwan ka cha gwaran bi ti ka der gade kan ka gad kan man ci rande ci bo kar ko to men ci lare cha gad ben ko pi gwan ken mele la gad ne kon cha de ti you are antichrist bana ko loga di cinta me yen gang yen ko de longa gang mi ngere je ko da chak poar ma kan nyal mi di mi ci kan ka jen chak mo di ko longa gang jin nga jen budi yen tene ko yen na bu ko da nak etena men ko di gang ci ral ci mo kon ke media ko yen ga je ko ne den chune kel du mi jen la rum ga yegane de nak banu je torbiye le kane de bogad gwa mi ga so Sudan kada gwalo ko mi di mi che no gang yene jen ni yen rar ite ko mu gang yene
kala gad na no kudun kana man ji torbele rien yalle wu yen mele yen conference ajanen cha la ran cha gor ko luk ko ne emu goro bu mar bi jidan ko ara bu mor ko gur ko man point du man chief du man gad ku bigalok that's what's happening kwa emu gor ko do ba no ko lono shi tam de yero ku ti jona na joko na ichu gad ku no ko lo modna aku de tede ku do goro ba no go bom you can even ask yourself ku me tedi no goro ba no go me te ngadi no ko danga ko da rami chuj rami telong ka definition yene de tiye na ko du alahan chawodu na ngap ke dia wona je chande mi ngaran mi che la ratele ko bo de la okay pat kon tele me be defan geje en woto ko tinne dia je to ko tinge je wolle ngaje ko gondo no kon medan ko gondo no kon mi changa gad chieng mi jita gad medan mi chigi yuba pi woy pin ba tung wala tinne ane chaga nen go wangda idapen mi chigan lar ba dabala dol la to ba dabala dol ida dong da ku lo jani ro tin ke da kwa mu chijen chandran do na ke je boy medan chen nen ko gwado ni ko kan ko do jogo gade change je ne lat gade je ne lat go dong pat ngai je mi ji pinten ni albono biga ko chon jangwa ngai je tinu to ko bad yen ci yerum ci ke chankal yen christiane since ni me ku christian tben regu cham longa pala christianity mo ko ngai je ni me ku rek so sudan ni ke civil war ni ke like ni ka nyanyi one like ngadi 1955 ne ajene to christianity ben man me ci aspiale dum ben ngu da wiye yen man tam tala ma gerom ci yende le teji ngu la rego ci yen tam wande ci armu teji gare ko mala kono pali ci anko tala ma gerom ci dama gambe la passport awo biga ke ko ngu ba malben ba nangran ruwo kaga diene me dan mi ci ga lam ci kana la ruun ga daw loy tene ma ba la ruun ne consequence the jigin tam jigien tam mu willa mu ceng yodu ma ngar gane runu gada wi may kojo ci ram do bu jaj ba jaj ni point la jaje la yena pal la yen ko pal bi security bu tere baran nak nga tiam ci na relati gare ko tere ko ci na lo an ngay je wonu ne christianity je jen from religion ci woko ci institution mu dit tenete le tante jeg yokenten ci jen bo ja counseling office board like michi na utin bunauru mongan bloy na du te la ne tu wan la ka hade long ramete ke benefit mi jegaten ramu wuloy de te mi ci o gwan ci na dulten la ja nyire long mi sha la rati christian de di gola be dong du christian de pin ci te loy jega bi jeka dong che men jega che bi jene te ko den di ko but talk go balat and changa jo christianity kel ci tam la gab nen wiya ko dol ko do bi ci ne chu ci be ne do ranga do rangu ci an biro ci ngani ci mo kam ka rar ma ware bi ga ci kan ko still tele ma gero kon goro baro dala tok ko di teram joga pal lokko ci en man goro de lariye according to my own understanding needing la way ai kungune o ji chomno ko te ga liani kungune liani ti ala ra tok chen nang like de la re more than 15 years no be religion ba question to go yen and pathfinder ka seven day adventist ane ngeke ni manda millet mi shale ni warwot chu to go jen find the local ke picture mi cha len picture dong nen yene lawnen shaitan tegra mi cha do an pin ramo bor cha jogdo ko mo yote men na kwale tampi ka cha la gwamo ka genesis onen shaitan ya tol je bene jen be ben wa mon cha le benen cha do an ran pin baka che ku sinong wide shena ile gidi obay share ga yen en picture mo biya wujek chu ngade ben wide how
tol ci la ben ran mi cha doñ pin ram mi char ci ala doñ pin ram boro how baka chu kusi no wida that was the image that informed me about the secret behind the religion behind the Christianity. And I really appreciate Raman Cook ngade and missionary me no picture me cheno. You been weeder. Chintama de yogo ne we akwana Bible. Alai shaitan kana kas. Katai cha eve kana Adam lam kaje. Cha lam no tol kana eve. Kokon goro bukon ngok guru gwa. Tale shaitan mishalam. Ko tol cha yogo bijal kabab. Tolo jala shaitan lat kono tungwan. Therefore a creatures ni cha punished. Cha human being punish gwa, cha tol punish gwa. These two entities shaitan can put they are free. Teram cha punish kaka. You can imagine bo could be gien bo nyo to meeting kan shaitan bigate kan agreement chi me on kan job. Tene la do cha we ko de isha ran won. Kache o job on kan shaitan kel. How ku cooperated kan wan ter. Chu job bon, chu god job dial nep, chu pale chep. Chu pale che job korade. God ku ti wul ti diti ci dab ti nakabang irunu ba jikulo moy God de cheng chayu moy God di kit God de ci liw cha ko de replace cha ka long ci ko ran dial yar ci garan dial nek ci mu lene I wan ga ran ka jente e wumni ngade okay ka mi en serpan representative of Satan ka ramen cha turun cha doin pin representative nga ke en leyen ci me ci pen yalen cha la de John ka revelation manti week baro nga mo ko ran ben yala ken de ci connection take a deal. Yeah, that logo I don't know. Many nyoko many requests nyoko tomne. Ke jimere art many loy pin. Peje kula jangada. Therefore, can tine one kelong baloitin jene chalare no won wa mi yite bom mudi la de Christian go Christian dwalka kan do mo galok ban la kor ki galok bom do be Christian joj che de mu tok tar ram de joj ya tele che de to wono mo kamani constitution many wakin dung Ethiopia it cannot allow that to happen. Tele ngade tele che de to ko Michigan no do know they jawo bana yiglet by any means and the local they led they operate they yigor be yours be employ big yiglet yide young poor kana ka kelet kanu big yiglet ya che de jel na ga sunu ni cham sunu ke nyigram mi let ko office mo gwa ne di jobless ne tel mo goro dran jalge ke sut di jale sut okay mi chen long ben wi pal li wo pal di jalge sut but tina de jalge sunu starting from Monday to ngade to Sunday yeah they in around that let ende jogo we alade bomb economy bomb unity ajala bomb tala bomb do dien re ak ndan mi ci afien ke ngodo tel ko le dien ten to bien kwanten ajen ajala bomb ci bomb o pala ni chiang wona we lo ko de tenga de cheje tele je me cheno
chawe ji Israel take a calendar and jina magoro bunwara na ngo calendar jani I don't know and I don't take a week to one China should take calendar to week one take a calendar again can worry about take a calendar in Medan or can advance and time do more content can lead but I don't want to invent today congulat and calendar la design la crane chi yur ko na and chelling karam and chi welcome ko na ka chelling ka bol calendar chi un ko ran ko credo chi ko ngunum de kon calendar an bodo kon create chi problem no and kana lare ita ko do dien lare no la face cha gwa goro bu dor tej be ngaji ngu to gane ka jane bi nga ngente dia la to face jogi ngat mi televide ne ka chu tej mana mo threat chi roj mu gwa what is the name of your god and who are your followers or members jene chalari no won ko dan ngada dio ngada no ko nyal ko chak la no ra cholo ko chak ke den tet ko jaram tet na ngada je duno chane de lare jani ke jan ko kwaje gwad ke chana de na ke ngu cha ti jon ke ngu cha challenge ki man la ngunde ngu kut ke we je yene cha de lare ne ite ke mulare ka religion ke te tu wandu ko na confuse ko shaitan bele ban la tor bele ban la ran bele ban la lay mi din mi doy ko le pinga jwale ni al mi ben yal mi koy ke ngade inshallah mi sha define ci tante ke revelation belo pel bara la lay mi ti wi baro ko la ngan shaitan shen ma on conclusion jelo tie je ni ye o shaitan ngu nga di yene define shen ba poral real ka ba goro broiten ko shaitan nga ko jin bi nyinga mga jilo do go bi kon ngaji go nga nyi yeno ci nyi mu ko jilo bi gore nga and members ne ka kale den go yene to right media tele ne members ne formal mi ci ka ngade wi ne no char jin dini jeno nget ci jiran mu ngedi jenen ko ijare idu ci min cha gor bible wa ko dute redu ko ne de gor aw ter gor bible kane to gol tiran ga chara tila dare chikan bago ko chikan bago ko ndam te grami she jak bible ti cha gor to li ne la kaji Thessalonian chapter 3 verse 6 it written like this: in the name of the Lord Jesus Christ we command you, brothers and sisters, to keep away from evil believers who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you receive from us. Ramo Jesus rajo ki Paul gana ne de kan ke. Ani Paul gana de kan ke rajo. Jo kan ne ke na ci ñur bang na let ke ngi jën ci alo ca ngi ni ye mi dan. Ne ga tan ko di je ci nga ji roy ran na me ci roy ko. Roy ran na me Paul rajo. Jo gana ne de ci ngi lo ko de metitin. Ci ko rajo. Ye cha wu jogo ye garwai na bi la ro garwai ni ko ka ra rajo la de ni jogo ye at la point ran la he took responsibility of his speech kare la re en ko rajo e jam Paul rajo o kon charo ti ni di ñur bang ko me dane jeni ku dun le nei ne ka le nei ngu ku la ñoto no yo ko rajo ngo ba la ro ka word of God enyo mo ngoro de tiem ye ñok ala yen Christian, you don't believe in God. To tell you the truth. Chien believe in God. Kojin, you believe in authors. Alani tangor Bible ken nged yen gato ken yam ken yen wo ko. Kojira no nged dora bi kon nged la kamdu yen je. Ala ngi jiran chin ta ngi ga lo bum che chin ken ngi je nged je. De ngaji ga lo ngedi je mi se jojo ko do joguna ci de kon ngan ko di kon ngan ray ci ga lo galat ko ram no information je kon ngado therefore before ken yen ko nged yen ne tan gor bible ci yen ngan ko tele je dare konta ko nged yen ne di bible gor ci ken jo bible ma gor ne e ko kamena yo therefore nged yen nged yen ran ne tan gor bible ci yen gor ki yen ngan ko ne de nged ko go kon ne tene ko kono de sheyana tam ka believe da kono de tane kel
kono tele mogor kam ran kam de kono ko la shi yana tan galwa bun tara mogor kam da kono ko apart from mark no gore daba chu kam na ma tara abraham mogor tun tala isaac mogor tun tele jacob mogor tun tele john wala paul wala moses mogor tun ke human being like me tago connection kono ko kam da kondaro ne te konde je te non tru ka mark no gwa jen my believe no chira ande o beno gwa goro bu do gwa kwayalo de be bi joge ichu tie en bogda mu tie ji be your mind cham jing ni no ka chi ko du cha ga de chen ne ko kwidwero ku ko gu do ngi shala adam to kwaje te kan je kan sisters ni ka mi ko du chura de biling ru ba bene be je bu wang be je bene de wo ko da be ba ka chi ko ngai je ngu che be ka be jo ga lo ga en la rai ngu we jang na ga jam Araika Tego gwana mi dewa araika tana the logo araika tana guru yang jungwan biore jo ngaga na mena metene tene therefore on kodo mo araika chu trade nation tam man dara yen jilo ko nyu do je longo nen men ngadi yen ka dual kene self benefit ko jono bi consequence de jek believe and take a profit mi sia kon jog medan me cheng believe ge che lara some like 2 years ago ko chen ngat ne pay to ko kwa challenge kan ngade che nang run wal mod run wal die ne la ling noy ikani bible che nang run tungwa che lara me cheng believe ge ka na roy ge yemantam ci yen ne la roy ne I believe be consequence de jek entamaten ñu noor nga yene cang ki duna li anta ide de te accident ki de te ko ngudi li no e gadde ki nga kan ci roji ne be galwa liw jen jegal wa de ran rek jege ci mare tam cioro ran no ngati bom te rok no nan ye ga jël kay ye ngay yen ci nga dab ga nga yen ko drong yen kam dan ko ne je ci ye délégué de yen bi yen a defen wi pel yen menti kana ga te long ku yen gang no ko mi tago wo jen mitaji kula ganga bo mi jegi ga yen ga therefore mi en ko mo akam dan ko je ngu ko ri teno dia ko diat ke je ngu la ngu ngare anyogon punde dun ka new the yo new the ne de ko kino ke na tele mugul gal wakto yan puje de I appreciate myself kono ne den fayde ke yekel ko tan ci fight kene ge you the with priority dun religion dun more than your society that again an observer that's why I deal with you te jojo priority dun religion dun ci society dun ko la tuwa de gad book de ñoo social media gad ci wanga de te wona conference ga mu woga ka kuma wona conference ga mu woga tarpan wona conference ga mu kay religion misi humanity value what kind of religion is that toto ya chicken go chawa bar take tin de kong de ya tienin okay and bible on paya kun e bible dung lat kwala kama ko de cha jogo la na nyodi chi christian le ya bible ndien chi la roshina le che jen cha tinyu wan cha larbo ke proverbs yoko waro back well kill how those who work the land will have abundant food those who chase fantasies have no sense jen tega bible le medan chela che jo bible ke le che je tega bon to go tun ala disagreement dan dida o yena bible goro ko the chinese spire ko yena bible goro ran tega mi de linjire mi de ngaji jega tega mi de lar jide gwa che jen bada yena tele mi jekten ko cha lar de mu yukelo wo bayi wo bayi teri bu wang which mean believe bu wang eternally believe by nak mi do wo jen do al ke christian chen ye belge but me you think out of the box jen jo na ne ichi bible biling bia ling ke ye
ci abeling essence ka mi ci link ka ngade du ko widu ram jogi ci abeling ngedu na me be linga yema ba jaga ji ram mo ngani gwantero is misleading you ngani gwantero ngada me jëm filtre ji ko la widu a jëm filtre ren kuti dial filtre la mi ram mi jeni ci dor beling ka ngade ka ngedu ram mo gwantero ci ngat Bible jogi ci ngedu bu use te ga yema ba kam ji me bu ngwa ko linga je o ngay kene tente ka Bible ñu do ke fiction te ga duer te ci rodi lo ba ka ti yo di ti mun na ko ga di ti kan ko moy ko na ka jëm di ci tente ti enter de ni ti ga ko I think out of the box men Christian da chen ga de ti de dual ko de ngay no bu ko da nak ko cha la de nang na ka Bible ya ajen Michigan no ande ñoo tem bong na ko ken ten ñudo ten lo ka Bible ten ñudo ichina de let cha Matthew cho ko wal bangwan be jendara wudi do jendara do bakel awana ne bu mate do de ramre rengu chin kwara ko tiang no de trol cho wong libro that mean ci ramre reng kana la ramre reng mo go ki ramre reng mu je la ramre reng gelu kwale me go imagine trol di nan cho do wong libro ci lar di lo jen ngade jima deng ya anyway tele me di expect karam mi chi no go chwal je yedel da jim ku ko tele mo dom tawe chwaro taw nyin rianga win mon taw re nyin rianga nyal la which mean gore je bay ngwa yi taw nyal tele mo gore bala nyal go wa ko la ne ka sam chogo kor wudi jandar wudi baro bedro awa ko dala ne ka moye tignin ne de nogo ka medyu choka bakel bed jandar wudi ngwan awa la did chicken so ka jikrip bad jekani wa mit kotka therefore antoto ku karan encourage ko chidele yeah, all in all, she tada che wolong, better ke lado dien. In case me choro jek time, be on go ballad ko toka waine. Ko taga nei botish nei debate te chiran right tong wore chiran ngai. Ko robra la distenda. Yen all in all mungoro de laria. We mon talk cheja. Talk la jagurg. Doing politician, that was my choice. Tell Ramichia force keje. But Ramich can con wall galwag bijino quar. Eto I begin belada carwad. Tell it, Michel decide and profit in it. One day nyanton. I can be a good profit. They can guess can tell a guess go profit. They get a Bible or talk to the end within a rep. It work. Telling me the mission of midday. But in society, the fine ego quidem. He society goro, but you do not go to Nandia. Chiaroculo or Taulock or they to it take a galwaka can be better get a talk now. Chiarola bit. Chindamo we are nadial, we are better, we are going to chutko. Do not look hun, Colan or now they don't know. Kurala Walla or one chiaro totten lock. Lino Jim Kun. Among Carry. Chajan. Do no go to talk. Yen were no go, you know, being could teach Bukon Paluli. Therefore, Laro teach got a good take a machine chapal lingo. Yen go, you know, be a ring of could there teach. Tien, they la talk, human the garden of the la talk, they jogo, a lacodon paliana, chagaran, chiocomel. A malara geno. She misleading. Tam guyen kuyen come mislead na go ye chai mislead loyen ye dubun to. She mention larin medan, one dono con me chicken door larin a matene, which are two lari gajiga. Tam pastor reaching chicken lamandam a room on break to. Tell me, no. She didn't tell me lodo pal shawan and me take a giz a ticket dial.
China matale ga jizmo kad wedian tele technology mutalta to kon ga jizo kon liwta ni chianga bop kad kon ga jizo ngukula meaning damo shinta ma palo na na te ga lo de ketela lo de kon la ko question mark ko pal kon go runde ga tele mi chro ger ka Chinese ni chicken pal ka nyin ken di alde flow well pal ko san le meg de ko kon ga tele mi lo ko kon mu ci naaru ti jëm ano mu lat go tok ci jek ko re barna la togu jeno ngora de lar yogo mi te ko mi chane ne te gadi ngora ba proof ya ngai ci yena bang trudun ci yena bang ya ci yena bang ci chawa bar mi chala te ga time ban la right te Christian ne de man ci gin pano ngai ti pingwa a pleasant logo ne tan ku BF geje ko an ko dia ko gwa barlo an dinen geje that's why chana goro de kon discuss ko ge chi banu ga kan lo roda chen ta mi ta mo gor on ta tele makano no cha tur le ko lo right cha ngule tedi cha tedi alel chi fail chi mutedi all this beje changa jina ta mi chira anu kut ke be lo goro yende how do you feel goro je bia debate ke respect bia rodu lo na mo point kun do yen ne followers nu kun jor point kon war de alde ka ngade tene kan ngedien kan ger ke bible ngai kan ngak char kan riudien ngai kan kai kan to ko jene therefore they jogo no go yeah me a discussion mugwa I'm really ready. I will be there and thank you. Yeah,